Anyang laki din! Anya, nag-loan ka iti 200,000 ijay bangko, manang? Nya manang, manong ko na muta. O sige, manong no manong. Ngam nagdakkel mo tin agatad dayjay. Pangusaram ko ma. I-down kong road. Mga alak man iti hulugan na lugan. Anya, tapnuman ad-adda nga umapal dagiti kaduak iti trabaho. Nang runa dagiti kaaruba. Nang runa dagiti adanilo. Kunamlano iso ti kabaknangan dito'y lugar tayo. Ha? Amam, nalabsak idi na minsan nga aldaw. Agbilbilang kit din iti kwartay di balkon da. Anya? Talaga apal palastogan nak da dyan Danilo. Ha? Para makita man, masigurado nga umapal to iti lugan nga irwar ko. Lakay, sigurado ka kadi amayat ti makinana jay lugan agatangem? Uwin ba kay? Di ka madanagan tamayat da jay. Sanak mo't siguro alok ni paring Elmer no bilang laang. Sa bagay matkit di Kat, kaano tinagsaritaan nyo apa nang itulod na dito'y itilugan? Inton bigat ba kay? Isong ayin sa gana kung ti kwarta pagbayad takin ko na. Kasta ka di? Katwa na? Ay na, pakaragsakan tamot ni agasawa ang maaddaantan iti kabukbukudan alugan. Uwin nga rod ba kay? No adda apitin tanatan. Siya kung ti mangipan ijay trading post. Saan na naskin pa yung agbayad ta iti mangitulod. Uwan nga rod lakay, iso adakkel a pagyamanan ta. Oray sikan hantilogan na ginatang tabakay. Kit agluto talat tamot ti basit na pagsasangwan tayo. Ay katwan alakay, nasaya at dayta na panunot mo. Awisam to amin nakaruba. Iti kasta, adu tayo, naragragsak. Uwan lakay, syakti makaamo ang mangawis kadagiti kaaruba. Ay na, agyaman ak unay ha. Tao may nakawisan, Nora. Uwan na. Awan anyaman na. Umay kayo nga umay ha. Uwan, balasang ko. Umayak. Awisot tumatan dagiti anak kan apok. Uwan na. O sige nga ron ha. Inak pa'y di tabalay damanang Lydia. Inak man mat awisan ida. Bareng makaumay da, no saan da abisi. Ayun adan samot ni Lydia ijay balay da. Nalabsak itay amadama nga aglablaba. Anya, blessing jay lugan nyo, unang mare. Wan mare, second hand laang matkit di. Ngam agluto kami latta. Imbag lang nga damot basit a pagsasangwan tayo. Anya nga inubilang tilutwan nyo. May 1 kilo a manok, kan may 1 kilo a papaya, kasta ka di. Anya? Mala, umay kaming to. Ibagak to iti kabsat ko atumboy. O sige mare, agyaman ak unay ha. Umay kayo nga umay. Anya, dadanilo kan Nora, agpa-blessing day tilugan. Wen ka no nga rod, manong, second hand laang jay lugan da. Ngam ipartsanda ka nukit din. Ay, una yun na kinapangas ni Danilo. Naimbag kumamit no brand nyo. Tapno saan anak kababay ni kadagiti dumaray. Ha? No karag-karag tumit lang. Ay, uray sanan. Isupay Amumitan ti ugali dagiti ang agasawa. Pasikat da. Ang mala mapanta. Kitaan taman no anya ti partyenda. Makapaulok. Blessing tilugan akarag-karag. Ay naku,
Marinora, naimbag man, tanaaramid yu pa anagawis iti ado at tao, kat karag-karag mat gayam di lugan nyo. Ha? Hay, no syakti si ka, saan akon anagawis iti tattao. Nakababain. Anya? Kanya mo din di lugan nyo, Mare. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin nyo agatangan. Kas lalugan ka graraman. Anya? Ang mala, ragsakan tayo latta. No da kaming tumat ti agpa-blessing itilugan mi. Umay kayon tumat ah. Anyamatan pare. Apay, awan ka din ti sabali alugan ang mabalin mo nga utangan. Ha? No kasano ti kinaalas yung agasawa, isumat ti kinaalas ti lugan nga inutang yo. Unay mo day ta panagsasao mo, pare. Ibagbagak lang matipod no, pare. Aywan gayam, asino nga imat tinangutangam itilugan mo. Ha? Ay, kwa, pare. Inutang ko lang, iti may sangam mo. Oh, kitam, karag-karag lang aruden alugan, ngam utang pay lang. Anya? Uray kitam to tilugan ko, pare. Brand nyo ko naman. Ha? Ay, kastaya. Ay, kat nasaya at ano kasta? Sana kasi tilugan ko, pang nating lang. Siguro, ujay lugan mo, kas lalugan na kiti babak na. Jesus pare, saan lang akasla? Talaga apang mayaman ko naman. Kas jay atilugan ang may bagay a blessingan. Saan akas itilugan mo akarag-karag? Anya? Unay mo tindagi dyan nga agkabsat. Ugali da talaga tinauyaw. Ay, huwag nga rod bakit? Bayamon. Kas iti kanayon nga ibagaday di inang. Awan ti makaabak iti tao anapakumbaba. Gusto ka bakit? Isong ano anya man dagiti bagbagada. Agtali na talata na pakumbaba. Wana, ibaga dalatta ti kayat da nga ibaga. Wen bakit? Maday, ti agibalbalas. Makaamaw ti panawin ka na kwada. Daytoyan tilugan ta. Manong? Sister. Ay na, brand new at talaga. Una, isuna lang, tadakkel mo ti maitinag iti binulan. Kabalan tamat abayadan. Agtrab-trabaho tamat ato nga. Saan aya? Ay katuna, addan to pa iti may salugan nagatangak manan. Anya, kayat mo asawan, duan ton tilugan ta. Sister. Dua a brand new alugan ko naman. Saan akas ni Danilo? Pa-blessing pa'y kanumot. Karag-karag tumo lang. Wan nga ron di dala agpaing nga agasawa. Kasla proud da pa'y nagpa-blessing iti lugan da. Di dala pinanunot nga iso dala ang tikas jay tilugan na dito lugar tayo. Ang graramandang rod unay. Kasta unay ti panangipanakil da iti karag-karag alugan daw. Anya, umutang ka kanyag iti kwarta ko dam, Pepe. Uwin ko matata. Nay, itaman pa yan na panunot mo, ti umay umutang kanya. Uwin tata, adda ngamin planok agumatang iti may sapay alugan. Ha? May sapay alugan ko dam. Uwin man tata. Ay kahit una, kurang pa'y gayam di may sa alugan mo. Uwin tata, kayat ko ti dua. Tapno mas daaw man dagiti kaaruba kan katrabaho. Anya, Iso nga gyaman ako na yata ta, no pautangan nak itigatad ngay bagbagak. sige. Umano ko ta. Agaramid tayo ti kasuratan. At ti kwartak nga utagam kahit agporsyento. Ayun na tata, awan parikot iti dayta.
Di kay madanagan. Iti kabiitan a panawan. Masiguradok a mabayadak metlaang ti kwarta nga utangag. Amom lakay, naibaga ni Mari Donisha kanyak ngay, anapan kano imutang ni Pepe iti kwarta nila kay Pidong. Ha? Tapay ka nang. Pangaramatan na iti kwarta. Bakit? Igatang na kano iti may sapay alugan. Anya? Ay, agasem man. Adalang arod nilugan na akabarbaraw. Gumatang manay. Kat, anya ngay ngarod. Adang ngarod pagbayad na, gumatang ah. Sa bagay mo't kidiya. Gumatang, tada pagbayad na. Bakit? Kasano da ito yun? Awan piso amin dito'y balay. Ay, wan nga rod, sister. Panagsusweldo ng agpaiso iti kalman. Nung manula ang tinasweldo, tanakaltasan mo't gapo iti salary loan ko. Kat agpada ta, manula ang tinasweldo. Tauray siya, nakaltasan mo't lang. Kasano da ito yun? Sapay inton bigat ti panagbayad ko kumay tilugan. Ay, wan gaya man niya. Ay na, agkakanatan. Ay, kasanuatan. Ang mga noadamom amabalin apagutangan ta, brother. Kita aman ni, awanin ka nanta. Sino nga'y ti pagutangak? Nila kay Pidong lang matiamok. Nga mabainak. Tadyak pa'y nakaititad iti utang ko kan kuanang. Apay kas na aburido ka, brother. Ay, parikot ko nga rod tilugan, sister. Ha? Duang aminan abulan ajak na kaitinag iti bayad ko. Anya? Guyuden dan tuki di. Ay, awano no. Anya? Ay, saan ang mabalin? Agpanunot ka iti mabalin mo apagutangan. Nakababainan akadag iti tattaong numaamuan daan naguyod ang tilugan ta. Ay, awan nga rod kiyang mukha pagutangak, sister. Awanin, apalagang. Salbagkit diti kastoy. Hoy, kasanuta ang makapan ija-ili. Adda ka no checkpoint ko na ni Manong Jerry tay. Ha? Kasta ka di? Ay, una yan. Domingo matita. Ngam no apay nga adalat ta checkpoint. Napalabas ko danora kan Danilo nga agasaway tayo. Agpaili daw. Anya, nukas na. Registered tilugan da. Ay, katwa na. Saan damat ama panlat ta. No kolorom tilugan da. No asino pa'y ti kolorom tilugan na. Iso pa'y ti registrado. Di ka madanagan. Iti saan ama bayag. Ma-register ko ti dua alugan ta, sister. Tangay, manubutin na bulan asaan ka nagbaybayad iti utang mo, Pipe. Tilugan mo lang iti kuyudak. Ha? Anya ka din day tangay bagbagayo, tata. Uray nga uraykin ka. Naimbag kumamit ano awan pagbayad mo, kit umay ka ijay balaya makisarita. Saan, Mike? Ha? Kuha tata. Pasensya kaila ko man. Ay, awanan ti adu pa asaritaan. Total, najay mo't lalugan, tinagipanam iti kwarta nga inutang mo kanyak. So nga awan maramidam, nukunak aguyudak. Pangasiyo kumamit at tata. Ay, saan? Nagmayat ti saritaan ta, hindi may kaimutang. Gamnay, kilaat mo tin na saan ka nagparparang kanyak. Pasensya kaila ko man, tata. Amoy mo't abisi ang unay iti trabaho. Ay, sana na itatirason. Sana mabalin kanyak ti kakasta. Pasensya ka lang ay.
awanan dyan may sa alugan ni Pepe, nana? Awanan, iso ka no ti pinagbayad da iti utang da kinila kay Pidong. Anya? Husto lang da dyan yung inaramid nila kay Pidong. No apay-pay lang amen ang nagtaltalag ang nagpautang iti dayday at tumboy. Ha? Kasta unay apanangilaslas tugda nga uray la dwa-dwa tilugan da. Ngaman niya ngay ita, utang mo't gayam. Naimbag ano awan mo't tantimangguyod iti may sa alugan da, nana? Ay saan tay nga amaw? Ang mga numakla at tayaw, adaman ng timangguyod. Kat, kunak man no cash dayday, nana. Aniya akas, pangalaan da kumangay matipagkas da iti brand niyaw alugan. Naibaga kanu ni Pipe, di na minsan. Ahulugan kanu dayday lugan da. Aniya, kundi lugan da iti dua. Ngampasig mo't gayam nga utang, ipalastog da pay. Salbag ti kaspiyag. Salbag kiti. Ne, apay, itay kapay nga agungungat, brother. Kano lang, idi ginuyod ni Tata Pidong di may salugan. Sa ita, maguyod manen ti may salugan ta. Anya, kasano ang maguyod manen ngay bagbagam? Manungaminan ang bulan, adyak nakabaybayan. Awanin maaramida ka, nuguyudan da. Anya, ay, kasano da ito yan? Awan ngaminan ti amok apagutangak. Wala, uray guyudan da. Anya ngay nga rod. Ang gurnungak manen ay ti kwartak. Kainton sumaruno. Ikasakon. Saanan nga installment. Adaman na damagak, mare. Pudno ka di. Nga awanan jay dua alugan nyo? Ha? Ha? Chismosa ka talaga niya. Nakadamagam iti dayta. Ha? Adala na kaibaga kanyak. Isu adamdamagak no pudno. Wan, pudno. Awanan tilugan mi. O anya, naragsakan. Saan mat kit di akasta, kumare? Pampanunutok lang amin. No kasano ti panangipalastugyo itilugan nyo, idi ka barbaro pay laeng. Ha? Naglastog kayo nga agkabsat. A brand new tilugan nyo. Ngampasig mo't gayam nga utang. Kolorumpay. Anya? Isu asan anasaya at tinapalangguad, mare. Uyawon nyo idi tilugan mi a second hand. Ngam ayos laeng. Taaging ga ita, kat adda pay laeng. Anya? Uray karag-karag, ngam saan mo't a kolorom. Kan maysa, saan nga utang? Akas itilugan nyo apasig mo't nga installment. Nakauyaw kayo ngamin. Isu akasta. Awanan kayo itibain. Uray ibagam itikabsat mo, total pudno mat. Tinalabos a kinapangasyaw, saan ang nagbayag tilugan nyo kada kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarts YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naimbag pa ni Fernan. O madanin di pa nagkalaysada iti kaayan ayat na, pare Pido. Wen nga raod. Saan na all ko na talata na. Anyang nga raod. Awan matibalasang amayat ka data. Ay, di mo ibagati kasta, pare. Adan tulad ta ka di. Kanon to ba dayta? Siyak mapukpukawan ako ni tinamnama. Makaas-asawa akpayan. Ha? Ay, unay kan pare. Kaya't mo asawan, agbakan? Ket no iso ti kasat. Anyang nga raod. Aglo na ko na. Awan mat nga raod ti mayat na palasang.
salpad ti kastoy abiyag. Makauma. Lumakay tayo nga mawampay asawa. Salpag ka talaga. Ay, nabartag ka manan ako nakaw. Anya ka ba't na nakaw? Tunggal mabartag ka. Pukaw ka la, pukaw. Ha? Di ka di mabayin ka dagiti karo ba? Si kalaang ti mangmangag. Sapay rabain. Orasan ti panaginan. Awan bibiyang ko na nang. Basta no kayat ko ti agpuka-pukaw. Agpukaw ang lata. No daman tinagari tita. Umasidagdag boxing kamay. Anya! Sana ka mabutang nanang. Amo yung matan. Awan ka butang gaw. Uray sino. Gan uray manutang umay. Sana ka mabutang kung nagtumas. Anyamatan ni Manong Pidong. Mangibabain. Ay, hiwan nga raw danakaw. Anya laangan nga iti iba kadagiti kaaruba. Rabiin ng pukaw pay lapukaw. Kunam lano bagi na tilubong no kasta mabartek. Nalahos taw na nakaw. Ingkakit ituloy ti maturaw. Di ka madanagan. Bagaak ni manong mo inton bigat. Wan man nanang. Ungtan yun no iso. Tapno man agnakam. Di na pa'y ammo ti agbain mo. Nasaya at tabi mangun kan bidaw. Apay manan ayan nanang. Apay manan ngay bagbagam. Apay, anyaya ti parikot mo. Tatunggal mabartag ka. Day talag puka-pukaw tararamidaw. Ni nanang mait. Iti kasta kinaturod mo apo manukaw. Iso kumama ti kinaturod mo nga agaram iti balasang. Ha? Lastog mo amin na lastog no kasjay amabartag ka. Nga mabutang kamot nga raw nga agaram iti balasang. Oh, day ta kayo manang. Tila ibagbagayo mait. Di ta kayo man laang. Siguro wala parikot ni Pidong. Iso kanayaw na naputot ti hulo na. Kan maysa. Kanayaw nga agpuka-puka kuno kasjay amabatag. Anya kumangay ti pagparikotan na. Amagaan no kayat namutan ti mga sawa. Mga sawa, ay sus. Awan ti mayat abalasang kenkwana. Gaputakas jay kat nga raw ti ugali na. Ay nasaan tayo lang amaw. Adanto ah. Ay, sapay la ko mga raw takasta. Barang isumutang ti mamagbaliw iti ugali na. Nasaya at naranaan ka, Pidong. Tata, amaw no hapaya ka nayo na napudot ti ulaw. Amaw ka makaas-asawa kan. Ha? Kaya't mau. Adayam amukin ka at chicks. Ah? Napintas na jay. Ken siksay. Ken napudaw. Ken natayag. Sino tata? Intaon bigat. Umay kay jay balay. Mapantay jay ilay. Yam amukin ka ni Sally. Bareng man no iso ti maasawam. Bareng no iso ti mamagbali o iti ugalim. Ah? Sige tata. Mayatak iti dayta. Umayak tong araw. Anya, ada balasa nga pangyamamuan nila kay pingikan ka. Una nang. Ijay ka no ilitayan na. Kayat mo ba? Ay katuon ah. Ay ngam. Kita agpay no magustuak. Anya, ay nagalasa talaga ti ugalim. Ti kulam, iso ti mangadang, no magustuhan na ka wano saan. Ayen ton kwan,
Paayon nakalaka nga raw. Ninanang mat. Mala, mapan ka. Iturturod mo ti sumangoy ti balasang. Akas iti kinaturod mo nga agpuka-pukaw. Nukas jay amabartag ka. Naimbagal daw mo salay. Kastamit ka da kayo, tata. Kastamit kan ka, manong. Ay, agyamanak. Ay, uwan gayam. Imay kamay. Gapaw takayat kuban ngayam amukan kaday to'y nataer abaraw. Ha? Ay, di ka madanagan tanasingpet day tao'y. Awan pagdanagam. Ay, baraw. Yam amumutin ati bagim. Naimbag nga oras mo, Sally. Siya gayam ni Pidong. Nice meeting you, Pidong. Ay, kastamat kan ka. Nice meeting you. Sapay la ko mata, itulok mo asarong karan kan tumanan. Awan parikot iti dayta. Anytime, umay kalat ta. Awan niya, magustuhan ka din ni Sally. Ay, uuwan tata. Magustuak launay. Nagpintas nyo. Ay, kahit, ituloy mo ang mapansar sa rungkaran. Di ka mauma, aging gang aklonan na ka. Uuwan tata. Mapanak ka talaga. Nalab at pesay taksamatan kinisali. Iso nga raod nga aramidam amin na kabaalam. Tapno mapagwan mo ni Sally. Adaw ti agdat-daton kan kwa na. Engam sapay lakuma. Tasika, ti pakaisab itan ti puso na. Anya? Saan na ula talaga, pare ko? Panag ko na, makaasawa ka matay. Sapay la ko mga rod pare. Tani, manumit tawan kaun. Ngam ni, awan pa'y asawak. Ay kat saan nabali tano aklunan na ka ni Salay. Siyak tulangan ti baak nito'y lugar tayo. Ngamin, mga asawa kan, pare. Maibagak tula ang dayta no mapagwan ko ni Sally. Ay, uwan gayam. Amangan no awan pa namin bigat. Ha? Nay, awan mo't pare. Apay aya. Kadoan nakman ang mapan ijay ayan ni Sally. Ha? Mapantado Wun, kadoan nak tani. Mabainak ang mapan na siyaklaan. Anya? Mayat no adda ka kadwak. Medyo mapukaw tibain ko. Ay, awanin na. Makapagsarita kayo pa nga rod anasayaat no daa kakadwam. Wun pare, basta umay ka. Pangasim, mabainak ka talaga. Anya, mabain ka mapanidyayan ti babae nga ar-armam? Asikalaang, manong? Mabainak nga road. Anya? Nagapan na gaymot, day taabain mo? Ah. Di kanto pa'y mabain apo manok ka, no kasjay anabartag ka. Nga mabain ka kit din, ama panagaram. Ipakat mo, ti kinalastog mo, no kasjay ang makainom ka. Akas lakukwam ti lubong. Si kakit di mat ading ko. Nagadumanan nga imbagam. Ay kapudno mo ti ibagbagak anya, makapasurunday ta nga ibagbagam ang mabain ka. Katawan mo't babain mo. No uminom ka, ure agmaymaysa ka, nagmayat ti panaginom mo. Ngam maipapan iti babae, takrot kamot nga rod. Awan initiative mo, masapul nga adda kadwam, salbag ka. Anya?
anya pare. Nabaratek tamot eh. Mapantapay ka DJ Ili. Ay, una, mapantalan ta pare. Sana mabali na saan tama paan. Nabaratek tamot din pare. Sana barikod day ta pare. Kabalag pa yung matiag maneho iti motor. Ha? Nalaw may ka. Mapandakit din. Pangasim ko nakmanan. Kadoon na. Mabay na kadumano na siya klaan. Pare. Ala, mapandan pare. Ang mga makaturog doon ni Salay. Sige pare. Mapanta nga ron. Kaduain ka. Ay na, naimbag man ta na anos ka ng kadwakan kwa na nga imay dito'y balay, manong. Ha? Ay, when adi. Saan kami kung mga umay? Kapota nakainom kami. Isumod kami tagpilit. Iso nga imay kami. Ngam ni. Nakaturog mo tan ni Pare Pidong. Unay matanda ito agayam mo. Umay lang aro din sumarungkan. Nakainom pa'y lang. Pasensya ka na, Sally. Sana bali. Mausawan tumot lang itong madamdaman na ita. Ala, bayam nga ro ta iturog na pa'y. Umay ka pa'y aigay kusina. Tagkapeta. Agis istoryata pa'y. Kabayatan ti panangururay ta amariing ni Pidong. Sige, agyaman ako na Sally. Awan ay nyaman na. Umay kakit din. Adaman na damagakan ka. Ha? Anya da ita? Apay, talaga akas ta ti ugali ni Pidong. Kuna na kanyak nga iso ti kasingpetan ijay ayan nyo. Ngamukaslasaan mo. Ha? Iso nga ibagak kumakan kwa na nga awan namnaman na kanyak. Gaputa makitak mat amamartak mat gayam. Kwa. Pasensya ka na. Diyak namin siya ti agsao, Sally. Ang mga panunutan na perjek king ka. Saan nakasta? Talaga adyak kaya ti ugali no. Ala, iso ti kasaritam inton mausawan. Ay na, diyak matlan na puutan ng ti oras pare. Anyamat din. Bigat mat gaya man. Ketwen pare, imbaga ngamin king ka nga uray sa antan nga umay. Impilit mo magamin. Ni Sally nga eh. Nakaturog pa ilaan. Ala, bumangon ta kidin, tagawit tan. Kabayatan na nakaturog pa ilaan, dagiti dadakkel na. Unay matanda ito yung ulaw ta pare. Ay na, nakababain. Sikamag ngamin pare. Kahit anya ti pampanunutan mo Adakit di ama bainak. Oh, salbag ti kastoy. Kahit anya nga itinagsasaritaan nyo kini Sally itay nakaturog ak. Awan mo't pare, nagkapi kami laeng. Kasta ka de. Hala, agawit ta nga ro din pare. Nakababain no makariing da. Kat addata pa'y laeng dito eh. Awan namnamaang pa'y ayang nga aklunan na kadya balasang armam. Kat di kamot mapan asi kalaang. Aklunin naktuday jay ko naktumait. Ay na, iti kasta nga aramid mo, mang namnama ka pa'y laang kan kwa na. No siyak lamay sa, jak kayat ti lalaki akas kan ka. Ha? No linalastog, iso paglaingam. Ngam no agaram, masapul at akadwam. Awan saan akayat ti babae ti kasta nga ugali? Si kakit di mat. Amok mat.
Ken mariknak, nga da panagayat ni Sally kanyak. Iso nga amok nga umadanin ti panangaklon na kanyak. In your dreams. Anya? Ay, awan mong pidong. Kaslawan sirbina si katinyam amok kinisalay. Di ka mat nagalibtak. Anya ti kaya ti asawan tata. Ay, sana na si katikayat ni Salay. Ni Andy ka na, ti kayat na. Anya? Ni Andy agayim ko? Aywan, inaklon na pa'y kidin Anya? Ay, saan na pudno day tatata? Siyak tay ayatin ni Sally. Saan na tigayim ko? Ay, pakawanam. Ay, awan maramidam tay sukat nga rod ti kayat na. Kan may sa, basol mo. Kaputawan ngamin initiative mo. Nukas dyan ngamin amapan kaagaram. Sana masapol nga adda kadwam. Rumbang laeng asiksika. Andiyan nga ita. Di mo amaw agapo itinalabas sa baltik mo. Nagkinaawatan dagayam. Anya? Ayawan maun. Inyam amo katapno saan ka ang mabaakan. Ay, di ka ba't nagaliptak? Awanan Asawanan ni Andy ni Salay. Agbaak kalatan. Anja? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Anya nga tano agabrod ka mait, abay. Ha? Apay apagabruden nak, Duardo. Anya tinaknakan mo, tanapanunot mo dayta. Umapalak ngamin, bakit? Anya ti apalam, Duardo. Apalak dagiti kaarubang agsangpet ti package da agapoy ti balasyo tao. Anya? Isu nga agabrod ka mait, tapno patuludan na kiti package, abay. Pangalaan ta kumangay, iti pagabrod ko, lakay. May remedyo dayta, bakit? Ilakok jay dua bakak, kahit no agkurang, umutang akpailaang iti pagabrod mo. Talaga pag-abroadem ni abing asawa, pare Eduardo. Wen, pare Max. Iso agatanga mo tay dua bakak. Ha? Ay, may salaang ti kabailak agatangan, pare Eduardo. Ilakom langan iti sa bali at tao ti may sabakam, pare. Sige paray. Gatangam nga rudayn, tay may sa bakak. Imbagla agastusan di bakit ko nga gabraw. Tatang, no maka-abroad ni abay, agpatulod to kanya kiti package kan adu a kwarta. Padawatan kayo to iti imported adilata. Sabon kan toothpaste. Ha? Di pala nakatayab di asawam. Ibagbagamaw na padawatan nak iti kakasta. Ay pangas. Ay saan ka pangas, tatang? Pudno ti bagbagak. No kayat yu ti imported a kape, padawatan kayo to. Anya? Saan lang a kape ti padawat ko? No di kat adapay creamer na Tsokolate kan daddo mapay, tatang. Mamati ka. Anya laki din ni tatang. Patyan nakunakmait. Talaga nga agpiesta iti adu apasarabo dito lugar tayaw no maka-abroad ni bakit kaw. Anya? Agpiesta? Kunam? Duardaw? Wen, tatang. Kastanto ti mapasamak dito barangay tayaw. Sana ka na emote, bastad na kwarta. Ipagnamaminan dagiti papilis mo nga agabrod, bakit? Adto yan ti kwarta nga ramatam. Nagadumot tinday ta kwarta, lakay. Ay katwa na. Aramatam amin da ito, tapno daras ka maka-abroad. Sige lakay, kayat kumot at talaga ti maka-abroad. Ay talaga mo't bakit?
Agbalintaon analwan ti panagbiag ta no adda ka ni abroad. Sige lakay, aga brodak nga rudan. Talaga pag-abrudo mo ni ipag-abe kasinsinduar daw. Ay katwen kasinsin kayla. Madaman niya pagpagnana dagiti papilis na nga abroad. Sa dino ngay apagilyan ti papanan na kasinsing. Ay kat ijay Hong Kong kasinsain. At damat la kakabagyan tayo nga da ijay Hong Kong agtrabaho kasinsain. Pudno day ta kasinsin. Napintas itan ti biyag dagiti kakabagyan tayo ang nag-abroad. Iso pintas tubutan ti biyag may kinibakit ko kasinsain. Baknang kami doon. Ha? Ay kat ikan kanto iti tsokolate. Ken sabon mo nagpaw ito iti package ni abay. Ay kat, agyaman ak ano kasta kasinsing. Saan laday tati padawat ko kin ka kasinsin? Padawatan kan tupay iti adu at toothpaste. Nagganasan no kasta kasinsing. Ay talaga nagganas kasinsin. Urayan tayo lang ang nyag flight ni abay. At nangamin ng tulong kin ko tapno daras ang maka-abroad. Anya ti kahit mawan ti rimaing. Sabon? Wenno toothpaste. Ha? Apay nga ikanak iti toothpaste kan sabon duar daw. Ay kat siyempre taikan kakit nga raw antay. Ado asabon kan toothpaste titad ko kin ka. Apaman ang maka-abroad ni abay. Ay na daw, saan pa'y lang ang nakapanaw ni bakit mo? Agbilbilang kan itipiyag, asaan pa'y anapusaan. Anya laki din nanti rimeng. Dandanin ag flight ni abe. Kat agpaw ito iti package sa naglaon iti ado amakmakan. Ha? Ay kat imported adilata kin daduma pa'y Saan kaminton niya agrigat kinibakit ka? Bakit? At ka din good news. Kaano ka ngayong ag-flight? Nalpasan ti interview lakay. Urayan talaangan no kaano ti flight ko. Ay, ayos nga rod no kasta bakit? Agpadispedida ag nga rodain. Anya, agpadispedida kan? Kat saan pa'y asigurado no kaano ti flight ko? Okay lang, bakit? Sigurado mo na makadanon ka ijay Hong Kong. Parche ka, hindi ka kaisuna ababoy ta. Agpaskin ta dito balay, inton bigat. Nagsapa ka na nagpadispedida, par Eduardo. Nagarot ti may nakipangan dito'y balayaw. Wen pare Max, advance a despedida da ito yan. Tanay, sure matan ang maka-abroad ni bakit kaw. Sa bagay Mala, adwen nyo timangan, taadumat ti sagana. Nagdakkel ko naman jay baboy a pinartay. Agbusog kayo kita Gada ilay ti ulog, Duartaw. Nagpaskin kay di kalman. Kahit saan pa asigurado no maka-abroad ni abay. Anya laki din ni tatang. Sigurado na maka-abroad ni abay. Nalpasin ti interview na. Urayin na lang yung tiawag na tapno makatayaban. Aya, Wen, tatang. Isong agsagana kayon. anya ti isaganak, Duartaw. Ay ket makaraman kayon tun iti imported adilata. Kandad dumapay amakmakan niya gapu iti abroad. Anya, Nabanglo asabon ken toothpaste. Adan to pa'y pasurot na atwalya, tatang. ay pangas. Ay, saan nakapangas, tatang? Dakkel to akahon ti ipagage kanyak ni abay. Ay na, palangkwad da dya aputot mo, Manong. Saan pa'y lang ang nakaab-abroad ni abi nga asawa na ibagbaganan abak ng ton? Unya raw, ading kaw. Mababay nakpay ni tararamidin na. Iwarwaras na karagiti tattaw dito lugar tayo abumaknangay. Babae ni ti panagabroad ni abay. May san alawas ti napalabas, kalpasan ti panagpadispedida na, anyam aging gaita, saan pa'y ang nakatayab ni abay? Unya raw, sa pa'y nagdakkelan ti gastos ni Duardaw iti panagabroad ni bakit na. Inla ko na ti duabaka na. Kaldeng, kun nakautang pa. Wen nga ron, Manong. Ay, pangas dahil di aputot ko. Awan babay na. At nakadin good news, bakit? Wen lakay, inton umay alawasan ti flight ko. Ay na, kung naakon kat bakit? Ay talaga maka-abroad kan. Lalay ngam tagtrabaho di Hong Kong. Agtrabaho ka na yung bagwain. Wen lakay. Agpawit kan tao iti package. Tapasikatak man dagiti karuba. Pasig to ag karna iti sidaag. Dagitin to agkakaimas a putahe ti taraon kaw. Anya?
Ayabag taw dagiti ko kumparay. Tapagpulutan iti kakaiba sa pulutan. Ibagak to kadakwada, from Hong Kong with love. Anya? Ay katuan, bakit? Ay no, magagaran ak launa yan, iti panagabroad mo. Umay ka man, di ba kahit? Ha? Anya ti aramidam, Eduardo. Ay kat, ag-flight tamuta. Anya nga ang flight asasawam di ta, Eduardo. Uy na, mapantay jay langit, bakit? Anya? Nag-flight mat gaya man ni ipag-abay, kasinseng. Wen, kasinsin kayla. Intulod ko ijay airport itay parbangon. Nakataya ba na? Sana all maka-abroad, kasinseng. Sana all talaga kasinsin. Iti saan nyagbayag at danton package ngay pawit na. Di mo nga rod liplipatan di imbagam nga itid mo kanyak kasinseng. Anya laki din ni kasinsin. Apay ko mamalipata ngay. Ay, kwa kasinseng. Kaya't ko dyan nabang lasabon kantay imported adilatawan. Wen kasinsin. Daanag mo na ya. Number 1 kay tilista ak amaikan iti imported adilata. Hey, pare. Addan iti abroad ni abe. Iti saan niya agbayag? Pauitan na kaon iti kwartak. Kan package siya naglaon ka dagiti imported na makmakan. Very good nga Rod. Naaddan iti Hong Kong ni bakit mo, pare Eduardo. Kaya't maut imported niya arak, pare Max. Ha? Ay kayat ko pare. Adaya. Sige. Tay bagak tukin ni abe, agumatang iti imported niya arak. Iraman nanton niya i-package. Ay no, nagkanasin pare. Ay talaga nagganas pare. Sikan ate at asawa na iti Hong Kong. Sana all, pare Eduardo. Mabit lang pare Awagak ni bakit ko iti messenger na. Kumusta ek man no anyan ti kasasaad na iti abroad. Anya, di mo makontak ni bakit mau? Kunam, Eduardo. Uwan nga rod tatang. Naka-offline na kanayon ti cellphone na. Ay, madanaga nagpain kan kwa na. Talo na bulan na di mo makontak ni Abay. Anya nga tan nga ti mapaspasamak ken kwa na ijay Hong Kong. Ay, tsak mo tatang. Nakadanon nga ta ijay Hong Kong ni Abay. Eduardo. Api anak ko namday tatang. Kasanaw, kat di mo mutin makasarita ti asawam. Talo na bulan ti napalabas. Ngam saan pa nagparik na king ka? Ay, madanaga na kung tatang. Anya nga tanti mapaspasamak kin ni Abi ijay Hong Kong. Apay nakadumog ka ngay masidag kanyak, kasinseng. Problema kasinsain. Anya problema? Naglabas man na yung tibulan. Yung jak pa'y nakasarita ni Abi ijay abroad. Anya? Ay, no kasta. Awan pa'y damag mo? No nakadanon at talagan ijay Hong Kong ni Abe? Intulod ko mat ijay airport. Iso asigurado ang nakadanon ni ijay Hong Kong. Ha? Madanaga na katalagaan kasinsain. Sing-singirindak pa yan dagiti nakautangak. Ha? Urayag nga agpaw iti kwarta. Nyam saan mo't parparit na ni Abe. Anya? Anya nga tanti aramidag kasinsain. Pangalaak nga iti pagbayad ko iti utang may. No saan niya agpaw it ni Abe. Nakitam naglugan iti aeroplano ni Abe, idi intulod mo iti airport? Saan antay? Pimanaw ako ni December ka ni airport. Anya? Nakitak mo't game mo iti airport ni Abay. Nag-flying kiss pa'y nga rod kanyak. Anya? Abay ngay, saan mo't nagparik na ni Abay? Anya nga tanti napasamag kan kwa na. Ay, ang mga nubi sila ang ti asawam ijay Hong Kong. Iso adi nakamaawagan, Eduardo. Ay, imposible Upat abulan na yun, asan ang nagparik na ni Abay. Kanayon pa'y naka-offline. Ay na, Eduardo. Agsapol kan iti panggedam. Tapno mabayadam dagiti utang mau. Agsasaronaon to may mangsinger king ka. Tatang. Daytan di bagbagak idikin ka, Eduardo. Pasikat ka launay. Anya nga ita. Uri dilatal ako mga awan tinagyan na. Kit awan ti maitid mo ka na kamay. Tatang. Ayan jay toothpaste ko ngay bagbagam. Kit awan mait.
Tatang. Mangibabain ka, Duardaw. Nakadano na ka ulit ti syudad niya agsapsapol iti panggadak. Nasken nga ramidak daytang. Tanay, awanin ti pagbayad ko kadag iti utang ka. Ay, mabisinak pa yan. Ituloy ko ti magna. Tamang kitak man iti pakanan. Mabisinak ka talagan. Ay, itajay. At dagayam asidag ka pakanan dito. Ditan ti panganak, tanay. Diyakon maibturan ti nakaro abisin ka. Ne, nalawa mo't na ito apakanan na. Nagado ti mangmangan. Ay, mangkita ako niti sida. Ti babae servidura. Ni abay. Anya tararamidin na dito eh. Abay, anya ti kahit asawon da itaw. Impagarup ko nga adda ka ni Hong Kong. Pakawanin nak, Duardo. Nabiktima ak iti illegal recruiter. Peke dagiti imot ko a dokumento. Anya? Saan la asyak tinabiktima? No di kat adu kami. Kat sapsapulan itan dagiti otoridad jay tao anang recruit kada kami. Anya? Mabainak nga gawid iti lugar tayo lakay. Gaputa sa anak anatuloy anag-abroad. Anya? Kasanon dagiti nagastos ko iti panag-abroad mo. Lakay. Ay, sa pa yung pagbagak ka dagiti kaaruba nga kak ida iti package nga gapu iti Hong Kong. Awan ti maaramidak lakay. Iso asimre kaklaangan dito'y pakanan. Tapno adda pagtrabaho. Kan mabaina kun nga agawid iti lugar tayo. Ala, agawid tan bakit? Diyak kayat nga da kalaang dito'y pakanan. Ha? Pakawanan nak bakit? Awan ti basol mo iti napasamakin ka. Siyak ti nagragot nga gabrod ka. Lakay. Basol ko da ito na napasamakin ka, abay. Ay, agsingsingput ako na. Agawid tan, kat mga baruanan tan. Anya laki day. Sad batraw. Unada nga raw iting lies. Nasayat ba tanakamiris kan. Duardaw. Ti pasikat na tao. Awan to tinasayat ang mapasamak kinkwana. Nairamraman pa yan, di bakit mau? Anya laki day. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti maisapay ang pakasaritaan ni Tibiyag nga intay pinaulwan. From Hong Kong with love. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minisays. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Unay kat ti kinapartak dagito yung agmut-motoran ayang. Ay naku nampay mare. Sapay awan ti helmet da. Kunamlan no saan da amatay. Naglalastog dagita nga rod nga agmut-motor. Nalakang ngamin itakat ti makaala iti motor. No ide, kat ti down payment kat 5,000 a piso. Ita, no ada sa nga ribom, mabalinan. Ay, isumat lagayam Sapay naguungur da no lumabas da. Makadisturbo da iti pannaturog. Itaman pa nasapa ka asimbrek paray. Sana kon nga aglogan iti jeep paray. Ha? Agbabas ka na asimbrek? Addan bukod ko ang motor. Us! Nakagatang kan. Hulugan lang paray. Angam nagwapaw, nagpartaksi ka. Eh, kita hakto man. Inton madamdaman paray. Tama nga nung makita na ta ni Busay nga saan nga agtrabaho. Ay, nagiparking am ngay. Ay kat ija parkingan. Balandrak ijaya yung sangwana. Tapos makita na giti katrabahuan ta. Pasikat mo mamarta ka barbara o motor ma'am. Ay kit mo na paray. Anya laki din.
Gwapo talaga ti motor mo pare. Kasla baro arwar. Talaga mo't abaro arwar pare. Naggapuan na ngay. Ay kat Rasya pare. Ay sus, panggubat talaga. Ay kat mangala ka mo ngaminin na iti motor mo pare. Nalakalaan ti down payment na. Ay. Kumbinsir ni Mrs. Kao. Ha? Anya mo't ta kumbinsira na Ay, among matan ti panunot ni Mrs. Kao. No kuna na saan latan. Ha? Ay, agawid ta nga ro tay. Aglugang ka ni talikaw, ta itulod ka ni balaya. Ay, uwan man. Mapadasa mo ilangan ti aglogan dito baro ang motor mo. 2 years to pida ito'y pare. Hulugak, iti binulan. Pagbayad iti kuryente. Daytoy pagbayad mati iti danom. Daytoy nabati pagbayad iti internet. Ay, awanan ti nagbati nga igatang iti bagas ng pag-grocery. Bakit? Lab. Di ka man ang kalbi-kalbit dita. Tamadama ti pa nag-compute ko. Si Mixie ka matan. Ah? Si Mixie ako na? Win. Pirmi apimintas ka. Ay na. Ay nalakay di nakikyan. Makiki ako. Nagpintas to'y bakit kun aya. Ay, makikiki ako naknay. Ay. Bakit? Shh, mangalak iti motor ko Kut, sikaman no kayat mo. Sus, nabiit ka sarsarita ti misis ko Natsamba. Amok ka sa pulam ti motor, lakay. Ay, win. Kasapula ka talaga. Ala, ingka mang kita iti kayat mo ang motor. Tauray no iyan anayan ti sweldom. Hulugan ta binulan. Ay, nagbayatan. Ay, bigat ko mga rudan ta mapana mangkitan. Ni, kunak man no arakupon na. Ay, maturog tan tarabiin. Masapak pa'y amaring itong bigat. Na, nagbiit ang nagbabawi. Nay, apa nakaisam ka bigbigat pare. Si Kalaya ta, motor na. Ha? At damit tin motor mo? Kita ang mamintiin niya bay ko iti motor mo Ah, ha? Natay-tayag ngam di motor ko pare. Kita ang ti style na. Ay no, pangporma pare. Guwapa niya. Anya di sticker na? Kimat da dya pare. Ha? Kaya ni sang wana nanay. Nagdakkel a kimat. Oh. Jesus, nagadun akimat. Kas lang amin kapartak ti kimat pare. Aya, ay unay mo tag, nagpartakan nga pare. Amom ka ni pare, asa anak anarigatan anang kumbinsir ka ni bakit kao ang mga kami iti motor. Ay, kit amuna akasapulam. Kit agidan tangarudan ang agawid maramdaman. Ay, muna kan. Ha? Paparamay. Amom ka ni pare, nga chicks tinakiam amo kanyak itay. Anya? Chicks? Uy, ay, pintas. Nagpudaw kun islinder ti pamagina. Ay na. Kahit? Inalak ti number na Isu ti katitiks ko. Agkita kami inton madamdama. Ay, kunak na saan ka nga umay, Pogi. Mulong tinagan ko, miss. Sana, Pogi. Kaya't ko nga awagan kay ti Pogi. Katalagamat ngamin Pogi ka. Miss Beautiful ka mga rod, Oh my God, aday pa-reserve ko alamisan, itchay. Ladies drink ti kayat ko Sika ngay, anya ti kayat mo. Mulong, apay ang narabyan ka? Narabyanak. Apay, narabyanak kaya? Anya ti orasan, alas 9 iti rabi. Nag-overtime kami. Nag-overtime kayo? Itaman pa'y, kan apay nga agat arak ka, Ay, kalpasan ti overtime. Pinainom na kami ti boss. Kasta ka di? Bakit? Maturog ako. Saan kan amangan? Saan pinakan na kami ni bossing. Kala at samot asiming pat je bossing nyo. Saan mat idi akas na? Kanayon tupay nga reklamo.
Nakakaskas daaw man. Ay, kuha ngamin, milagro ba kahit? Dakkel ang milagro. Nay, naladaw kay ta, paray. Shh, tagtagaray. Dinagas ko pa ngamin ni Patricia. Intulod ko iti pagtrabahuan na. Ha? Iso day, chicks mo ako nang paray. Uy, di mo pigsahan, mangagna ka ni busing. Ha? Ay, mas dawak aking ka, paray. Naadaan ka lang iti barwa motor, naadaan ka mo tayo iti chicks. Kasano nga ni misis mo? Anya mo na dyan, hay. Nagpandag ka, nagtaba. Ay, unayin, uyawang mo ni misis mo, paray. Ni Patricia nga rin kaya ka, ta sexy at maganda. Ay, una yung dagita nga adda motor na. Adda damanan. Ay, wan nga rod, bumanorbor damanan. Rumbang lang at iliwan dati pulis. Makaisturbo da. Isukat nga ado ti madisdisgrasya ang nakamotor, ta nagpapartak da ngagpataray. Sapay dito'y kalsada dito'y ayan tayo ti pagmut-motoran da. Nga rod adda pa'y day ti rabi ngagkakarera da. Ado ti kwartada a paggasolina da. Bayam ida. Maumadan tulat ta. Unay kamatan lakay, day talatan motor mo tas asikaswam. Ni, uwi na singak lang, agungungot ka. Nagado ti rumbang ang maaramid dito'y balay. Itatawan trabahom, dinak pa'y matulungan. Kaririin mo pa'y laang, day ta motor mo tas asikaswam. Napigsa ti panagsaw, makatitilang. Kurang laangan akaidam day ta motor mo. Saan talakuman anangal alay ti motor. Ne, may babawin pa yung haron. Nangala aksamot iti sakit ti ulo. Joyride na. Joyride, kasanong iti trabaho? Abay, amon di trabaho. Apay, mas love mo ka di ti trabaho. Ngam siyak a sweetheart mo. Saan mas love ka? Oo, matlagayam. Kan may isa, mayat day tang motor mo apaglugan. Uwi na, kabarbaro ko naman. Kan naporma. Kaintang nga rod ag joyridean. Day tati kayat ko. Sinalsila akong dayto'y lapayag ko. Tapno jak mangag ti agkakapigsa nga uni dagiti aglabas a motor, mare. Kapas mat day ta inselsel mo di tag sumbangir alapayag mo, mare. Adday tamanan. Adda damanan dagiti motor. May salaang mat day ta lumabas. Aywan, may salaang. Aguray ka. Kasla amok jay driver Nilakay mo mat. Motor na day jay. Adamot inyang kas na babae. Aywan, ne, abay ngay, nakaigamot ijay sikat nilakay mo jay babae. Anya ti kayat asawan da ito'y. Anya kumapay ngay, babae na ati kaangkas na. Ti awanan bain. Day tapusom, mare. Isumot la asabanin ti panagriknak. Tadamot gayang babae na. Nakita matan, mare. Kan nakita mat. Wan, nakitak anila kay mo jay nakamotor. Mare, ibagaman ngagtagtagainop aklaang. Ay, saan kang agtagtagainap, mare?
Pudno tinakitam. Nilakay mo nga adda ka angkas na babae. Agawid kan tulaang mulong ah. Agawid kan tulaang. Kasla adda mapasamak ah. Talagang adda, mare. Kagurguram dagiti agmot-motor. Nimot gayam lakay mo. Manipod na addaan iti motor, addan kalukwan nga aramiden na. Ay na, mare, agsangit aksan. Ay saan paymot ah? Agawid ka paymot ah, ijay balayo. Sakan to agsangit ijay. Ay, una yan ti babawik anangala iti motor na. Saan lang kuman? Pare, si Kakit ti katrabahuan ni Mulong. Uwin maray, siya. Agdamagak la kuma. Anya day ta maray? Pare, awan ka di ti madmadlaw mo kinilakay ko. Ay, narigat sa asungbatan day ta sa ludsod mo maray. Ni, apay ko maanarigat ngay. Sungbatan nak ah. Ay, kwa. Kasano, agkumpare kami. Uray pay, luklukwan nakat day di amulong. Timakunak maray. Saan kalakuman nga imanugot ag imatang iti motor na. Tangamin, nanipod idi naadaan iti motor. Kanayo na yun, amala daw. Mala daw? Ni, kasano ko ma? Kanayon pa yun ngaglangan maray. Mapan iti anti-chicks na. Ngagnagan iti Patricia. Adda chicks na? Isumit ti makikita nga yang angkas na iti motor na maray. Nukas ta. Pudno jay nakita. Maray di ibagbagan nga imbagaking ka. Nagarami din iti kalukwan. Diya ka mau, gapo ijay motor na maray. Isublikon jay motor na. Ay, kasimwit Anya nga iti pagluganan na, sumrek dito pagtrabahuan na. O di magmagnan, wano saan? Agbisikleta laangan. Si kamit ko maray. Ang nonya ti desisyon mau, ay kit adaking ka maray. Ne, abay ngay. Ukudam mo tanday ta motor nila kay mo, mare. Ay na mare, mapan kun isubli ije nangalaan mi. Ha? Isublimon? Kunakken ka nga isublik. Iso nga isublik. Awanan ati motor nila kay mo no kasta. Ha, magmagnan Ay kaasimot Kasano kat agchichiks mat. Sa bagay mo't kiti O sige mare, innakon. Nakaturog ka nilakay ko. Inton makaring, makita nantong awanan ti motor na. Bakit? Oh! Bakit? Mabisina ko. Kanyatin lutom. Mapanaw man lang di kusinan. O tukso, layuan mo ako. Ne, kita lang nang nagkanta bakit Mayat matlaang di kantak lakay. Ha? O tukso, layuan mo ako. Tauray mula yun nat dagiti imam. Kay rami ng winasak na tahanan. Mayat. Kay rami ng agtigar-gar ti busis mo. matang pinaluha. Uy! O tukso, layuan mo ako. Bakit? Apay, bayam alapasok jay kantak. Ay, agure ka. Tapat ang puso ko. Uy, agure ka. At ako'y hindi magbabago. Apay nga awan ti motor ko, Jerwar. Ay, nadlaw mon. Ay, tinakaw dan sa matayin. Apay nga awan. Saan kan arumwar? Kan saan mo matan abirukan? Apay saan pa yan nabayadan dyan motor? Insublikon ije nangalaan ta. Kunak asaan ta ang mabayadan. Apay nga insublem ko, baybayadak may.
Isumitla amaladla daw ka asumrak iti trabahom. Aglangan ka pa yon. Nanging bagamot kin ka. Ha? Ag-chicks ka pa'y kaya man. Ha? Anya lakit din lakay. Tanagaramid ka iti kalukwan. Idinaaddaan ka iti motor. Anya. Ay nasaan kan nga agulbod. Tanakita ka nga adda ka ang kas mo a babae. O tukso, layuan mo ako. Bueno, papagayam. Ditan, tinagibusan, ti may sama na napakasaritaan, iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti John March YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din. Amon, friend. Nakaragragsakak ita. Ha? Ay sana all no kasta. Kat, anya ngay mo ti makagapo iti dayta kinaragsak mo? Ay na, saanin na nakaltas ang tiswildok. Kaya't naasawan, nakabayad akon iti loan ko. Kasta? Ay, naimbag ka pa'y. Siyak, malayo pa sa katotohanan. Ay na, di ka madanagan, friend. Malpas tumaladay na. Di mo pang panunutin. Kaya't gapo tabuo ti sweldo ka na alak ita, ilibre ka. Ha? Pundo ti bagbagak. Mapantay di center mall. Kalpasan ti trabaho ta. Gumatang taman iti sandal. Sa gaysata. Ay na, agyaman ak unay. Agyaman ak talaga. Oh, atoy! Nagpintas, oh! Bagay mo da itoy! Ha? Ay unay kan. Nagngina unay daytoy, friend. Ay na, ibagbagakan ka. Ayos laeng, gapot asag paminsan. Iso aday ito yung ti alaem. O sige, sikatinag ko na Wen! Alaem mo ibabawi. Siya kayo makamong agbayad. Maminsan pa'y, agyaman ak manan, friend. Nay, kasla sandal mo na itaimot mawanak ka. Ha? Uwan tatang, sandal daytoy. Ginatang ni bakla para kanyak. Kasta ka day. Ay da, nagsingpit na talaga na ya bakla. Awan makunakin ko na. Saan ang naimaw? Uwan nga rod tatang, sipod pa'y, saan anaimot ni bakla? Kitaan niyo daytoy. Agbalor iti sangaribo a sandal. Inted nga la kanyak. Uwan nga raw. Ay na, nagpintas mo daytan. Kit ala, usaram daytan nakaw. Sigurado ang may bagay king ka. Uwan, tatang. Ay na, nagpintas mo tinday ito'y best friend ko. Kung nagtumang ngamin ang may bagay king kaday ta sandal. Agyaman ak unay ha. Oh, Ma'am Soledad, nagpintas ni Ana, di ba? Sa anak adyan, stop no siyak ti damagam, maawatam. Ano? Ala, aglisi kayo iti dalan ko. Ang mga no agsip nget ti panagkita kat madalapos kayo. Anya? Kunamlano nakapimpintas ti awanan bain a babae. Pandak mo. Kan may sa nakalalaan. Che. Bakit? Naslaytay ka pa yung agsasaw ng may sa. Hay, marurudak nga rudla kay. Marurudak ka talaga. Apay mo? Dabaklakin ana. Kunamlano nakapimpintas da. Kitno agpada da mutla alaad. Ha? Ha? Masapul da pa'y nga iparang kanyak akabarbaro ti sandal da adwa. Anya? Wan lakay, tiam mo da siguro,
iso dalaang ti makabael agumatang payman. Agsweldo aktulang, saan lang amay sa wenno dua a pares a sandal ti katanga. Talo ko naman. Ha? Wen lakay, bareng maestroke da gapo iti apal da kanya. Ah. Ay, amom friend. Adda na ibaga ni Marlene kanyak. Ha? Anya dayta? Amom. Nagmaya ti panagsarita ta idi na minsan nga aldaw dito eh. Gapu lang iti panang-appreciate ko iti sandal mo. Ne? Kasta unay mo gayam ti rurod na kadata. Ha? Asino ti dakdaka matam? Ay, asino pa'y kuma? Ni Ma'am Solidad. Anya? Anya kuma ti basol taken ko na. Ken anya kuma ti pakarurudan na. Kat awan mo ti dakas nga aramidan taken ko na. Saan aya? Awan man. Ang amom matanda di Solidad. Ay, Solidad kuna ata nagalas ti ugali na. Na ito lang nan ti kasyang ugali na. Ay, dakas ti apal na. Unay mo ni Ma'am Solidad. No umapal iti sandal ta, di gumatang. Nyalakit din. Ay, maumaak lang iti day di a tao, ikalik asibibyan. Ay na, bayan talatan. Tinapatag, awan dakas nga aramidan taken kwa na. Mauman tulat ta. Sa dino ti paparamba kahit? Ay katam mo mat, nagsweldo at lakay, mapanak ijay Center Mall. Anyat mapan mo gatangay? Anya pa'y ngay, inak gumatang iti sandal ko tayman sandal akapipintasan. Anya? Ala, inakon lakay, excited ka mapan gumatang. Anya, mapan ka gumatang iti sandal mo, Solidad. Wan man nana, tapno saan apanunutan da baklaken ana, nga iso dalaang ti makabael agumatang iti ninginaan a sandal. Ha? Pasikat da ngamin a pasikat kat. Ha? Anya laang ti sandal da ngay, half inch. No siyak akit kabaelak amag na nga uray 3 inches ti heels ti sandal ko. Ani ha? Wala na, pudno ti bagbagak. At tiwak idaan no may papanlaeng iti panagsandal. Ha? Kan may sa, adayo anapimpintasak ngam isuda, nga uray bakbaketa. Anya? Talaga ka maging matang kahit sandal mo? Katuan, imbagak matkan ka agumata nga. Saan aya? Unay ka matin. Anya lang ang ti itsura no usaram da kita sandal. Agasam man na 3 inches a heels na. Ang mga no nalipatan bakit Ipalagip ka. Bakit ka tap no agusar ka iti kasta sandal? Ay nalakay, awan ti binakatan no may papan iti beauty ama ko na. Mawatam. Makamu ka. Agar aramid ka ti pakay babainam. Anya pa kay babainakmat ngay bagbagam? Anya lakit din. Di ka kitagyaman ta oray 40 kon. Amuklat ti agpapintas saan aya? Wen angem saan ko makasta. Kaskalatay makisali iti pageant iti kasta sandal mo. Nyamatay. Iti kasta sandal para ka nagiti millennials. Saan para babakit? Hoy, Romel! Sumardeng kan! Ni. Ang mga numabwisitak iti panagsasaom, isipat ko lakit nga rod kan ito ginatang ko asandal la. Oo. Makapaasar ka? Panaw!
O anya, maibagay ka di kanyak dito sandal ko, lakay. Kita man, o. Unay ka na ya. Anya mo tenday talang. Kas kalag bibisin. Saan la akas la? Talagang agbibisin ka. Anya? Ay, di mo bagay ko naktumait. Bakbakitan ka nga sandal iti kasta ka nga to ti hills na. Abay, sana nasakit ta sakam. Nasakit gaputa jak unay maipag na itinasayaat. Okay lang. Gaputa na pintasak mo't. Anya? Ay, tiis ganda bakbakitan. Hoy, anya manin at tiis ganda alaw lawatam. Tiis ganda. Ngamen, nakunam lang arudan ang nasakit ti sakam. Gapaw tadi mo maipag na dayta. Ipapilit mo. Ay nalakay, maipasigurado kan ka ang mairuamak to. Kat no mapasamak dayta, amok nga ad-adda nga umapal da baklaken kanyak. Anya? Tapno amom lakay, para ngamin kanyak, beauty is career. Anya? Ay na, kunaklaki din no asino ti masabat ko. Si kamagayam solidad. Wala na, apay, dinak nalasin. Saan? Gapu ta ti mayag kamat, gapu iti sandal mo. Agyaman nana, ay wan gayam, maibagay mo't laka di kanyak deti sandal ko. Ha? Kwa? Wan, maibagay mo't kan ka. Ay na, agyaman nana. Ang mabiit lang. Saan ka di nga agsaksakit ti sakam iti dayta sandal mo? Ay na, agsaksakit nana. Ayos lang. Tinapatagkat na pintasak. Natayagak kan bagay ko. Ay, tiis ganda nga raw no kasta. Ha? Tiis ganda kunak tan ano sa mutlatan nga agsaksakit dayta sakam iti dayta sandal mo. Ay na, nagmayat mo tanda ka sandal mo, Ma'am Solidan? Aywan nagmayat talaga. 3 inches ti heels na ko naman. Saan akas iti sandalyo kin ni Ana? Puh! Ay! Anong say mo, ha? Ti amoyo siguro, da kayo laeng ti adda kabailan na gumatang iti sandal. Nagbidot kayo iti dayta. Ay, awan mo't imbagami akasta. Anya mo't tanda itang ibagbagam. Ay di ka man agin didi nga awan amom. Ngamin, sipod pa'y, nayanak kayo apasikat. Pasikat kayo. Ngam di yumat kabailan ti magna akas la kanyak. 3 inches ti heels ko. Ngam da kayo, 1/2 inch lang arudan. Di kay pa'y makapag na itinasayaan. Ha? Bumaba ako ni EJ Kitchen. Inakon ag-lunch. Sigurado nga ado dagiti katrabahwak ijay. Tapno man makita daday to'y 3 inches asandal ko. Anay! Anay! Naligusak mata. Nagsakit ti sakak. Anay ko! Tulungan dak! Pangasiyo! Anay! Hala! Anay ko. Anya, nakitam lang arudan anatulidak dito agdan. Ngam kastapay la ti reaksyon mo. Ay, gunggunam. Anya? O anya, mayati 3 inches asandalan niya. Nakabuild ng self-confidence ako nam. Nga manya nga ita. Agyaman ka. Ta dito iti nakatulidam. No nga ije mall. Uno ije kaadwan ti tao. Di nakababain. No agsandal tayo ngamin. Di eksakto lang girl. Di kabaalan tayo nga ipag na anywhere. Ay, you know. Panawan na. Pangasim.
Tama nga no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Okay. Panawan ka pa'y ha. Inak ijay kusina. Nay Inak ko. danunan na ijay. Grabe ti ilak da akakadwa. Ay bumangon ka ditan. Bit-bita mo na ta sandal mo. Danga. Nagkunang amin nga agsandal iti 3 inches mo. Kunam lang amin no kabailan na nga ipagna. Anya ngay ita, natulid lang arot ijay agdan. Ay na makapailag nga roti lang na hindi natulid. Kasla pimpiman. Ay na gunggunana. Kat, napananan ngay. Nagawid Inaagasan di rupa na anabukulan. Agasam. Na itama iti agdan. Ish. No anya lang amin ti pampanunutan na dayjay abakat. Dahi talag paspasikat ti araramidan na. Ano fa? Sapay la kumaata pag nakman na dayjay apan nakatulid na. Bareng anya tayo mo tayo ngay. Ang mga no agsubli ket 4 inches jay heels ti sandal na. Nay, apay ngay anak ka chinilas ka mat sulidad. Kan bit-bit mo mat day ta sandal mo. Kan, adamat bukol na day tarupam. Kan, kasla agong ungot ka. Di nakasarsarita si kabakbakitan. Ang mga numatong pakagapo iti rurod ko. Aniya? Amom lang arudan nga agong ungatang. Damagampay laang salbag kakit di. Ha? Di nakasarsarita no kastoy amarurudak. Ta ang mga numapukaw ti limbong ti panunot ko. Kat patayabak day tabanga-bangam. Siguro ho, natapilok ka niya. Gapo iti 3 inches a sandal mo. Agbibisin kan tumod nga men. Kunamlano ka ba alam nga ipagna? Day ti maganab mo danga. Anya? Anya? Natulid ka jagdan. Wan, kat anyangay Ay, ko na. mati nakakatkatawa. May sangkamat, inton kon binitog ka lang aron. Day tati maganab mo, tanabaklan kang agbibisin. Ay, bakbakitan kan. Apay, nagkunakin ka, akong di sandal ka pailaan. Naimbag kumaaday ti awan heels na mo. Ngam 3 inches mo ti heels na. Anya? Anya nga ita, nakababain lang aro din Angam, sa bagay na puskol magkataro pa ma. Di mo maamu ti agbayin ka dagiti tataw. Sana ya? Anya? Hoy, Romel, no awan tinasayaat nga ibagam, mabalin ka di, panawan naklatan ditoy, ang mga no anyang pa'y ti maaramid ko kan ka. Agung ungot ka, kapote imbaga. Imbis sa panunutam kan, amerism te bidot mo. Na-pride ka talaga. Sana ya? Anya? Ala, no di mo kaya timabagaan ba kay? Okay lang. Agsandal ka kat 85 inches ti heels na. Takitag man. Ang mga no saan ka lang matulad. Ang mga no tumayab ka pa. Anya? Abay, di ka sumrag ita? Duang aldawan na di ka sumsimrag. Naimbag ko man, no valid ti reason mo. Awan bibiyang mo, uray pa'y sa anak asumrak iti makabulan. Anya ko ma? No. Ammom lang arudan akastoy day tiropak. Saan pa'y anaimbagan? Damagam pa'y laang no apay asa anak asumrak. Kas kalaaguyong. No addaman aguuyong ka data. Sika Kan saan lang aguuyong. Agbibisin pa'y. Bakitan kan kunak manen nay. No anya ko madagiti usar ama ibagay kan ka, isu ti usaram. Di mo ko mapilitin ti bagim nga agusar, iti saan ang maibagay kan ka. Iti kasta, maliklikan ti pan nakaibabain mo. Mawatam? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Herculasa Duna.
isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay.